ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Ka KSU war Jaintia Circle bekishnong bekin thop ya ka Bakur, Dauki, Hawaii Boy Amsia, Sankhat, Muktapur, Batria Jalong, Kladawa, Benweng ya kindon an, Iwe Sau, CRPC, Kabla Penjari Hakaput India Bangladesh, Kabla Pentrekam Nadu ka Khandai Trik Rampang Bentem ya ki Kamsni Hakaput, Bakajing Prungtu ki Brio Shapo Upur Usam kari India. Ka KSU war Jaintia Circle haka jingalam President Lop Stevenson Khongla bakinong yalam shnong haka khat artrik le kendu pat ai daga shithi how district magistrate ban kintu ban weng ya kendon an Iwe Sau CRPC nomor lapin thut ya yat ka yeng upat ba haka te ka than khapot Habekran mikla pathai kubor hading ka jinga kendo ya UDM President ka KSU war Jaintia Circle Lop Stevenson Khongla ulong yakni ka notification lapin trekam khlam ka jinga mirjingmut ni aiktien shikidor barshnong kibran haka than khapot kinthop naru dauki shedo jalia khola Ukmen mersyang uwe ni kiri rang ba ka than ulong kumulatip nakapor shakapor kishipai BSF kipinthot ikinong shongshnong haka let kawan katrega kta khamtam kalit rap let rang ba kajing pintrekam yakini ka notification kalongkum kajing ai bor shu ya kishipai BSF ban thombo rikipat ba nong shongshnong ka than khapot Sumin war Jaintia Circle harangkat jong ki rombak snong jong ki rombak snong ba pher ki ba hap ko ka amram subdivision kajing wang kajing mentas ni kelong ban jing pensai ban kinong rim halor notification bala issue do UGC ha khandai trik banai ba ar ajar pusau ni sopho ba yakani ka notification la panjari ka khlam don kata ka consultation ni ka jing aiktin sekinong snong kuma pilatip ba nakapor ka don kajing konthut na kalian SF ha kalit kawan ha trik ta jong ki pajba nong snong tingis ngo ba dak babu yakni kendon klan kajing pentip saki dorbar snong lani shenong snong kani kan kanra ya kajing sir kajing teng ikin snong ni kemala pentip mandok snong dauki bakur muktapur tatar sub kala kini ki snong ki kumba pesantli ki snong kini ki snong gidang saatin habun ba kiliang but UDC haka ni notification ba ula penjari kamsyam ladon kata ka jing pamjingmut le sinau SDO le OC padang cite andre atung jing jong UDC kala one bit na po home ministry lengba BSF tingis ngau ba UDC ube jong padba kani ka authority jong u kadang tau padba im snoi hap ba udu ki BSF kin ai kata ka jing tha UDC kumno bum trekam de ngila mentas ni ka jing trend ni la ai kata ka assurance na liang jong o ba unsumkya ban ki ground reality report habide bat kini ka banta but nalor kani ka 144 unsau wat pat degree pati kenon an ki banta lakam ni ki social anti social elements ni ki illegal smuggling ni kini kam ki ba kata ya kata ka security le ka sovereignty jongka di India ni kum pasang la dawan UGC ba unbeng no kini ka notification bala panjari but ba unom extension din bakut jong ka apana notification ka notification kam a kita kecil saya ke babiang namar ba dan kumpang khastan teli kisnong nanu na dauki ter hat do hajale khala borok kini kisnong ki hapot kilometer ne ar kilometer re yakni du chela rekam kubasan kilometer di kani directly kata ya ka kisnong ka thau katra ka kata ya ka jing lai lut jing song lai lut nong lek nong wan hapot kisnong lajong kimi ngko ba kan kata ka jing site nong kisnong hi ude ban im lai lut kisnong lajong namar dadon kan ni singan hari lajong sakwe pada pembahas nong hathang ni don kita gi program ni kita masang tolong lah ka yap ka em ni ka jikmen ndai la dadon kane ka an kan sa khum yaw nong snong kasni ni kum ki
Traditional but no rep jongkar hand border lengkap but case ni niwan mali kendu UDC halor kan kajing pencekam limit imposition ya ka 144 apa hand border jeni itu kau ko person longo ini kalau ba aku kajing sotu jeni kalau ba sisin but impose ya ka 144 kamu kadang kena kajing kulma ini kena kajing bomsyong sungai hai rai hadu benta kamu sudah kena kajing ini kajing bomsyong sungai hapo kan ka border ke kesan kawan kan imposition ya kan 144 kalau penyengo ini kumki nongrep but traditional but sakaweru kabo ini ya kajing nomor hadim kan kajing impose ya 144 hapo ada kain kumban sipun kemau kadang kejing jia hakaba ni doktor usha le tomet hagi BSF ke berkat kum ka ground realities ka ba ai yo daudi si halor kajing position ya kan 144 kalong halor kajing ongjong gi kini ki BSF ba kadang kini ki smuggling no but kini ki anti social element ke ngasuthu ba na kaliang jomni ya kini smuggling but anti social elements tu kila adam dipulit ban pet hapo ko usam jong ka ring adam dipulit but di custom ban pet min su su hakan nakador ba kansan kawan ka di position kala long kumba ay bore kini ki BSF mo nakataka daw ni terpat dan idawaru na DC banwenya kami ka imposition niya kami ka 144 namar sa kaway kaji kunthot ya kali kawan kumba ong Pilipino kumba ba kren mensua ya kinong no one pe kung di bare baryang ro namar ni hapan yo kuai pilar boundary pilar dan kumba simitar nakasurok ba mo nakadawki Muktapur road kaya haban kit ya umarip baryang yo kuai Ndray bang doktor ni sa pendik hati ni BSF hadi bagi ni talasi. Te kawai kalong ba kinogin talasi bagi niya da surok but timar kimatagi de jong ka India ndek ba ki bawan no ikin si pendik. Te ndala don de ka 144 te kinang yo susu kata ka bor banle thambore ni jipai ba. Kaba kiba bun kiba big batem kiba duk ba ayu bertimo kiba kamai tertem ni haban at yang diberi kita jadi menit ni ayat ni yang kan kepor kasi ini di rumah tidak tak ada mintua dan bahkan di rumah martin long kini skedet sakit sakabas mempuas sakabas ni but kumbang au menne mintua bentit long kan don ka ground realities ka bapaka ka ban impose ya ada section kendang kata ka kerja ladadan kena emergency ni kino ki kidikul mar ko la ban impose nda banta ka bada habadan ke jisong sign itu kan ban impose yang tak 144 kani ka kata bahai ni kada nak tak ada ni tepat yang DC but makanya do la ong ba la kular dan ya takum terus dia jong ka government dan le ke bade dan le banwengnya kan kita diberi konsumsi kita di bagi bawah nah sensi kum na pinambak mo ng doku kita si kat ng isang balang kaya isi sumulawan tudo isa mo halo ta jikli di jangki lang kajimban yang ngani ka section 144 sa isi mo di angku ka bu siya jing ini langsung tentang bislang badan po bola mo antam makali kawan maka bisa di antam kadoki kawi di Jakarta turis mo tag turis kiwan di katu doki ren plus ba baka Bangladesh tinta subu minta ang sa pendik turis ng lantai sinasang lang satnat tingin na taraw lang pusik ni ka section ting nakiliang ti ang aslang ang nagpor sa kapor tantam napili na mobil so tapos kilain ni sa pendik man lang po ti sa haras sa BSF tam pili asyo tiar na yo klixin sa haras man ikalang kam songsngan ni ginasongsong ang tambado ng program mo ti lang kata lang jing ang ba ginasongsong ti ang baslang tapslang imba ni ban yai kita ni
Isnong jong min sya haras tatan min song ha